अहानब तेंतक मरुइब पाउंग तंग म्याम थमजगी मणिपुर की अपुनब सक्तम दी कंडीशन अमतदा कंप्रोमाइज तौर हैना डॉक्टर स्मिथ पात्र फोंदोखेब अपडेट अनोबुंग तंग म्याम अहानब थमजरी अतोप पाउंग असेंबली मतम खर सस्पेंडेड एनिमेशन लेहलगा पीआर थमखेब अपडेट अंतंग म्याम थमजगी ngasi Manipur Legislative Assembly की suspended animation दा थमखिबगा लोइना लाइंगाकी थबक पुनमक लेबा असगी खुथांग स्टेट की गवर्नर ना पाइखलगन हाइदि Assembly suspended animation दा थमदुना लाइंगाकी थबक पुनमक गवर्नर ना तौगदबा असगी मतंगदा लेबा असगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ना सिरोल अमा थोखिबगा लोइना Ministry of Home Affairs ना gazette notification अमा थोखरे थोखिबा gazette notification अदुना फोंदोखिबगी मतुंगिना Manipur लाइंगाकी थबक थरम पुनमक गवर्नर की खुथांगदा President tauragani hari ngasidagi hawna Manipur President ki lengak laigatori bisigi akaknaba matam gazette notification aduna pankidi panba yabri hawkiba February 8 gi numidang wairam en berena ma ki minister gi phamdagi resign tawbada Governor Ajay Kumar Balan ayaba pikraba matungda anoba thorang ama tawdriba fawba en berenbu chief minister gi office yengshina pankibani veteran politician also in a pungorapagi matunginadi Indian Constitution की Article 356 की मखादा Manipur Legislative Assembly suspended animation दा थमदुना Governor की थांगना President रू लाइक्रबनिना Caretaker Minister की phamsu leiraroi हैरी पनबे आपरे suspended animation थमदुना President रू लैंड क्रबसु Assembly मुथत पा dissolve तौबु पुखंदे लेथि अदुमैनमा Assembly की मतम खर suspended animation दा थमलगा President की लैंगाक लेहंदुना Manipur अनोप government अमा सेमना बथपक लखतपदा माइ पाक्त्रबदि Assembly dissolve तौरगा मपुंग फाबा President रू थमलकपा याइ हाइरेनसु पाउमना मखाताना फोंदोरकली अतोपा अपडेट अमना PR की मतंगदा राहुल गांधी ने सैख्रे इरांगना सोगलबा Manipur President की लैंगाक लेनखिबगी मतना कांग्रेस की MP राहुल गांधी ने अकन वाफम सिंह थमनदुना BJP ने Manipur लैंगाक की थबक तौबा ngamdana लाकपबु थेंगना खंगजरक्तुना मसाना याजाबनि हाइना वाफम थमलकली सगोल सुनुमिते एक्स राहुल गांधी ने थगतखिबा पोस्ट अमदा Manipur BJP ने लैंगाक की थबक तौबा ngamdabus यामना थेंगना खंगजरि हाइना पल्लदुना हौजुति प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने Manipur की मतंगदा लैदिबा माकी दायित्व लैथोकपा यारो हाइबा वाफमसु थमलकली Manipur top channel की माइकैदी की मरुएबी ई पाउसिंग म्यामना थमजिंग हानमदा रिम्स डायरेक्टर गवर्नर उनखरे Regional Institute of Medical Science RIMS की डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा नंगसी राजभवन सतन गवर्नर अजय कुमार बलागो नखरे RIMS डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार हौजे हौजे RIMS की एडमिनिस्ट्रेटिव का मरी लेनबा अमदी लैरिबा खुदोंसादबसिंगी मताना गवर्नर मरिक सुमना पाउदमखरे गवर्नर अजय कुमार बला की माइकैदी की Manipur मियाम की येंगलगा पीबियाबा मतिंग पीगनी हाइबगी थाजबा पीखरे अमरमदा हानगी IG Manipur and Nagaland sector CRPF Dr. Bipul Kumar na हौजिक लैरिबा CRPF की IG Rajendra Narayan Das का लोइना ngasi Imphal की राजभवन सतन गवर्नर अजय कुमार बलागु नखरे उनाबादुरा CRPF न लमदम मसिदा तौरिबा थबक थोरम सिंगी मतंगदा मरिक सुंगना पाउदमदुना खनखेरी अमरमदना तोआन डिमांड तौदुना कोटा न खुंजंग संसिंगदरी स्कूल ओजा की थबकतगी पोथाबकी सही हुमफुगन सांगदोकदबा हाइबा यावना तोआन डिमांड सिंग तौदुना काउंसिल ऑफ टीचर्स इशुएशन कोटाना मखल मखागी खुंजंग संगसिलगने हाइरी जोन्स्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल नंगसी पांगथोखिबा कोटा की सही जनरल मीटिंग दा एसोसिएशन असि की कन्वेनर लैश्रम जोगेंद्रोना फोंदोखिबगा स्कूल ओजा की थबकतगी पोथाबगी सही हुमफुगनिथुरे सांगदोकदबने हाइबा यावना तोआन डिमांड सिंग तांदुना मखल क्यागी खुंजंग संगसिलगने हाइना फोंदोखि माना मखा तारदुना मतम क्या की ममांगनी स्कूल ओजासना थेंगनरिबा खुदोंसादबसिंग कोकनबा मरी लेनबा अथॉरिटी दा तकनदुना लाखबने ओजासिंगबु सबसाना ओजा अम ओइबिगी सिनफमदा मतिक साना थबक तौहंदबना एजुकेशन असोइबा क्या लाखनबसु मसा ओहली लैबा असिगी तोआन स्टेट सिंगदा लैंगा की थबक तौबिगी सहियसी हुमफुगनिथुरे सांगदोनख्रबने मसिगी मनुंगदा ओजासिंगिसु सांगदोकपदा अयाबा पिसिंख्रे पिनखरे अदुबा Manipur की ओइनदी ओजासिंगी थबक तौबिगी सहियसी सांगदोक पिनबा तकनरबसु थबक तो ओंथोक्तना लैबबो पेनबा फोंदोलदुना ngasiगी मीटिंग असिदा लौरिबा तोआन वरेप्सिंग असि यावबा मेमोरनबमा मरी लेनबा अथॉरिटी दा पिसिलगने करिगुंबा हाइरिबा डिमांड सिंग असि थबक तो ओंथोक्तबा तारबदि मखल मखा क्यागी खुंजंग संगसिलगने की अमरमदना कक्सिंगदा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम निंगथीना इंप्लीमेंट तौनबा खनखरे Kaksing District National Tobacco Control Program ning implement taunaba madi MMBA gi awareness program makhatana sathanabagi matangna khanakre Kaksing District ki Deputy Commissioner Rohit Ananna CR lawduna DC office complex ta leiba NIC gi conference ta pangthokibu district level
मीटिंग अदुदा एसपी कक्सिंग थोक्सम विक्रमजीत एडीएम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट मोइरांगथेम कापाजीसु सरुक याखि मीफम अदुदा एनटीसीपी की डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर तखेलंबम जोलोना नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल एनटीसीसी स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल एसटीसीसी अमसुम डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल हाइना अहुम थोकना खाइदुना लखुटकदब थबक थरमसिंगी मताना मरिक सुम वाफमसिंग थमखि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम मपुंफान डिस्ट्रिक्ट असि इम्प्लीमेंट तौनब होनबदा टोबैको सेसेशन सेंटर हांदोकपा हेल्थ केयर अमसुम सोशल वर्कर एनजीओ स्कूल टीचर अमसुम इन्फोर्समेंट ऑफिसर सिंग मारू ओइबा स्टेक होल्डर सिंग निंगथीन अवेयरनेस पीबा दरकार रोय हैबग लोइना सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक मापुंग फाना सत्नहनब होनबसु मथौ ताय हैब वाफम थमखि अमरम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कक्सिंग अमसुम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस कक्सिंग न पुन सिंगना नासा मुक्त भारत अभियान MMPA एक्शन प्लान की मतांग डिस्ट्रिक्ट असि मियाम दे अवेयरनेस पीबगी थरम मखाताना सथरि ngasisu thangmaiban high school amasum thangmaiban upper primary school कक्सिंग दे अवेयरनेस प्रोग्राम से तखि थरमदुर एशियंस यूथ लीडर्स कोलंबो प्लान नूतन नोंथोंबम एरेंगबम जीपी की शेयर पर्सन असीम राधेश्याम रिसोर्स पर्सन ओइने सर याखि लोन एरेंगबम हाई स्कूल की प्रिंसिपल एल निमाय अमसुम एरेंगबम अपर प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल रोमा देवी अमथि माहिरोई सिंह सर याखि अमरोमदना लैंगा की एम्प्लॉई सिंह की डीए हेंगत अतदा होम गार्ड यारक्तब लेबक थीबनी इशुएशन स्टेट की पुलिस कांस्टेबल सिंह यावना लैंगा की एम्प्लॉई सिंह की हौजिक डीए सादा कुंथ्रागा मापन की अहेनबा सेनफम फंगबदा होम गार्ड पर्सनल सिंह यारक्तब लेबक थीबनी हौजिक फावर होम गार्ड सिंह डीए सादा तरागा मरी खक्तमक हापगा फंगली हैना होम गार्ड पर्सनल सिंह की मैकेदी पेंदब फोंदोरखली बाटालियन खुदिमक्तगी लाकपा होम गार्ड पर्सनल सिंह सरुक यादुना ngasi luwang samamda liba manipur home guard welfare employee association ki president y mangi gi mayumda pangthokpa pawgi mifamda home guard personal sing gi mochinduna manu phongdokhibani mana makha taraduna hai pochai gi mamal na wa nongmonomi wangkhalakli amadi nongmagi darkar leba pochai sing lainaba honabada awaba meke amada kham thengna mayunari supreme court amadi high court na pibi yathangi matung ina state asida home guard personal sing gi kusumanasi ngasi phawbra DM gi senpham sada taraga mari khaktang haplaga phangli ahing nungthil khaktana mathau sapsana thabak toriba home guard personal singda ration money gi senpham su pidri adubu state lenga ki employee sing DA gi senpham tangkak naine hengatuna phangali home guard personal singi phangpham thokpa hak phangandaba habisi home guard personal singbu miraibani masi yaningdabdigi hokiba February mapan Manipur home guard personal singna thamari phawagi manungda phangpham thokpa DA sara kunthraga mapan asi phangana ba haiduna high court writ petition ama thangkhre mana makha taraduna hai supreme court ni english singani ga taraga manga da pass tawba order adu review tawbina ba thaba review petition adu supreme court ni english singani ga kunga mari gi July kunga manga da dismiss tawkhre home guard personal singsu yumgi awana puribani makhogi masa masusu lairik tamhalibani na sel thungi awaba khudongsa da bakya mayu naribani haibasi ubiraga manipur lenga na athuba matamna DA gi ahenwa senpham amasu ration money gi senpham pitokpiu amadi home guard personal singi manungda su thausa daba tawba si tawbigano isha isha gi thabangni khangna lumna lawdriba si khanthabiu association se liba thabak khurima akhoi khara khaki nati akhoi punamaki ni haibasi kawduba phai haiba wafum thamkhi amaramdana praksine award 2025 da yahuk thengba khoimubu best film north east amadi best actor gi nominate tawrakli north east state singkhaktagi oina AM televisions private limited Guwahati Assam na leptana pangthokpuna lagliba praksine award 2025 ki nomination ki minglauk thorapada Dr. RK Nayan Sanana puthokpa Rakesh Norem na direction piba Manipuri feature film yahuk thengba khoimubu best film north east ki nominated tawrakpada natana film asida babu saubagi saktam langliba Abi Khundrak Pambo best actor male north east amadi film sida thabalai megi saktam langlibi ithoi oinambuna best actor female north east ki nominated tawrakli Zaid Memorials Foundation Imphal na present over Ipak Films Production Manipur gi banner makhata Dr. RK Nayan Sana gi story da masamang na puthokpa minute samag kunthra ka manga sangba Manipuri feature film yahuk thengba khuimu asi Praksinet Awards 2025 kitama North East State singdagi apunba feature film kunthra go humdoi gi manungda best film North East ki nominated tawrakhibani ningsing mayabide film asi All India Maker Association Telangana Hyderabad na siliba International Film Festival of Telangana 2025 ki official selection tawraktuna lakliba
February taraga taruki nungthul pung manga taba matamda Hyderabad Press Club ta screening taunaba khankit khraba film amani loinana February taraga nithuri Ministry of Information and Broadcasting Government of India amadi National Film Development Cooperation NFDC gi sponsor makara thauna Kaksingna Film Forum Manipur amadi Directorate of Information and Public Relations DIPR Government of Manipur samnaraga Imphala pangthokliba second Northeast India Film Festival 2025 non-competitive section gi manungsana February taragom dagi numida waram pung taruk taba matamna lamphel da leiba Tantha Police Auditorium di screening taunaba sem sari film ni Loishalak poina kanglaipa ki mairag editorial myam da thamjari Fitness oidaba passenger puba gari sing service tahondanaba khongtang lengana pekasi Manipur isingi lambi leite loinana train tongduna miyamna satok sin tawbagi khudong sabadu hausu phawi oina di leitri Manipur miyamna satok sin tawbada sisinariba si laikha gi lambi gi saruk sing asini maduna miyamna satok sin tawbada laikha gi sarukta makhal makha kya gi gari sisinaduna satok sin tawduna lakli nongthaki lambi di senjau paiba miyoi khrana satok sin tawbutani maduna laikha gi lambi gi phibam sing Fahanbaga loinana lambi aduna passenger puduna sarkadori gari sing adusu afaba makhal gi gari ohen tai Masigi damakta Manipur passenger service toriba bus dagi horaga atai gari sing asi fitness oiri bramadi oidabra haibadu Manipur lenga ki mari leinaba transport department na khangdoknaba thabak pekhat sungani Manipur passenger service toriba miyoi nifu yankai phawbu tongliba bus kiya accident thokpa matamda thijulubra fitness oidabana ayam oiri maduna phibam phataba passenger bus kiya service tahonbadagi accident singba thoktuna miyoi kya asibigi khayat tabada tara asu apan kya sunonghanbigi aso maram oi Hiramasigi matangna Manipur lenga ki mari leinaba authority na miyeng sangsinduna passenger service toriba bus tagi horaga atai gari sing asi fitness oibra oidabra haibadu khangdokpa mathau tai loinana fitness oiba passenger gari sing fitness certificate piduna service tahonba aduga fitness oidaba gari singna service tahondaba sungani Amaramda Manipur lenga na khwaidigi miyeng sangningai oiribasi mahiroi sing puri school bus amadi atai mahiroi puthokpa sin toriba ben gari sing asini ben gari amada mahiroi sing gari ngari nambagum namduna seat capacity gi wangbara hapsinduna service tawbana ayam oiri maduna fitness oidaba ben gari kaya mahiroi puthokpa sin tawduna sendalambi oiraglibasi hek yariba makai aso engam thoktana balenga na thabak pekhat sungani Mahiroi sing puthokpa sin toriba ben gari sing Manipur masing kaya yamna lei haibadu khangdoklaga service toriba Manipur bus amadi ben gari sing asi fitness oibra oidabra haibadu thidokadabane maduna tana lamdam asi ain leitaba amadi lengak sasal leitabagi mawongna phibam soklaba school bus amasu ben gari sing da mahiroi sing haptuna service tahon tarabadi lebak thiba thaudok kya tholoknabagi maram oigani maduda mangjagodori basi tungi yumbudel oigodori ba ekoigi mahiroi sing ne haibasi lengana khangbasumi Tungi mahiroi sing apabo ohengi haiba tarabadi mahiroi sing da songadaba thabak amata lengana tawhaloidabani maram aduna Manipur gi lambi sing da passenger puduna service toriba bus sing amadi atai passenger gari sing asi fitness oidabra haibadu Manipur lenga ki mari leinaba authority na manung khuna yengsilaba matungda fitness oiba passenger gari sing adu khaktamak fitness certificate paiduna passenger service tawhanbana asumbu oigani haiba kanglaipa ki meragi editorial mem special content moina mem thamjari Aduga tentang na sum na mayam na thamjaramgi haujigo ina di mayam pau sisu matang ase lusinjarage masum mayam puna anawba update ngamina sena channel sigi mekedi kisu mayang gi mafam da makata na thamjari makata ba anawba update mayam puna ngamina si